Waphenzile balandzeli bakhe Kelvin Momo lo dume ukuthi nawumbhuka emcimbini angafiki perhaps wow ngathi unesitifiketi vela sakhe degree yekungedi la abhukwe khona wena ngabomi perhaps wow bekumele afike lapha basi Moses Mabhida kuphi obe iseDurban's or kuphi asiyadi but akafikanga bekuyi one man show yakhe la decide khona yena uthi yabona manje ngende I one man show wathatha wathi manje hayi ngiyalova angikhona lapho la ngitibhuke khona mina perhaps yabo so labanye bathi Kevin Mom ngathi kumele sikutshontshe siye nawo kulomnye gogo ngale uyophalaza ngoba ngathi le ntombi yakho baba la naye kubita or na khwalbodo wena ukhona ukuhonorisha ma bookings perhaps kanti inkinga yakho ikuphi bofika na usibitile uthi hayi ngiyaxolisa mina hayi ngiyaxolisa mina ngize ngifike kanti vela into le ngaqala kuyenda right through nakabhookiwe yena akafiki kule one man show bekumele ukuthi aperforme early akazange perform akazange afike kuze kwashaya 12 ebusuku solobani balinzile kwaze kwashaya 2 solobani balinzile kunokuthi ede akazange ede wathumela imvula ithena seyina wabathe so sending message wathi ngiyaxolisa ngize ngifike due to the weather uyabona ngibhuke isafety yini kanti nguye lothumelele imvula le perhaps Kevin lungisa amaphutha akho yabo le storm sayizolo yabo nje le storm sayizolo le mvula yayizolo ngicabangisa ukuthi nina abanye beniku le show le ya Kelvin Mom ngicabangisa nje yabo nje kuthiwa uNkulunkulu mfethu bezolanda abantu bakhe akufica ushaya istick kanje ushaya indumo ezulu yenduku ushaya ibhadu udaka unyama phepha fike thathwa abantu uzofika uchaza uthini lapha but I'm just glad ukuthi akho umuntu olimalile I'm glad ukuthi akho umuntu olimalile bafethu iphasika liyahlonishwa yahlonishwa iphasika mfethu hey uyabona nje nezimoto mfethu zabantu zalimala uyabona nje bekuyi mess nje and lesa storm nje ivele nje sashaya mhlawumbe a good 30 minutes saphela yabo but it also nakhona it's an indicator of nature yohlezi isitshengisa ukuthi no ngimkhulu kunani yabo ngimkhulu nje kunani ningane it just shows ukuthi how insignificant we are you know nanokuthi nje njoba ngisho if uNkulunkulu ubezolanda abantu bakhe hayi baba we would be sitting ducks yabo uzokuthola ulahlile akufica uyasho lapha yes qhu fiyathatha abantu bakhe akufica ulahlile sekufanele uchaza into eziningi lapha phezulu so ubuye okwenzani ephathini ngephasika ngosuku lokuvuka kwami when you dance I know sorry baba nami ngiyabona ukuthi ngidanse kakhulu ngiphinde hey lesa sicoso sayizolo hayi baba mfethu hayibo I'm just glad njengoba ngisho ukuthi nobody got hurt everybody got home safe but nje iyangicabangisa nje ukuthi yabo nje ubaba wethu wasemazulwini mezothatha abantu bakhe angasifica silahlile nje mfethu angasifica silahlile ayikho nje into esintswempu ngayo you know we all bow down to the laws of nature and what is the laws of nature the laws of God yabo so nje it was a humbling experience hayi kodwa ke sesingakhuhlisana akekho umuntu ebengazi kuzonetha akekho sengikhuluma ngale event ka Kelvin Mom akekho umuntu ebengazi kuzonetha sonke besazi kuzonetha siye lapha sitshela ukuthi mhlawumbe kuzobe kune dome abona abafethu uma u-attend ama event uyazi ukuthi kube ne dome uma kuthiwa expect imvula yabona imvula ekuthiwa u70% ayikona imvula encane lo besazi sonke kuzonetha kodwa sile kule event ngoba sitshela ukuthi kuzoba kune dome la khona sibe sincike kuyona ebedlala uartist odlalayo kule event besazi uthina i-one man show kodwa lo mmene besize kuyena esimthenga namathikithi asimbonanga thina sithenga mina ngibe early bird ngathenga ithikithi early ngingakazi nokwazi ukuthi ubani ozayo ngibe ngikakazi nokuthi ubani ozayo ngingazi ngalithenga ithikithi ngathengana nomuntu ebengihamba naye sazi ukuthi sina lokuzana i-one man show
kukuthi kithe kuvela hlonishwa kithe kuvele yabona ube la event bisegoli one man show bezoba one man show kuba ukuthi mayiqala event mhlawumbe yadlala amathitha amampi awu2 noma u3 umdlalela lo zongena emva kaloko bese yangena uman adlale one way makuthiwa isegoli kodwa bathi nithe kuvele liyasinda asifunwa nje sidalo abona indaba nje mfethu yabona nje mfethu seningakhuluma nje nithi how could Vuma naye bengazi kuzonetha akekho umuntu bengazi kuzonetha ngeke ube yazi ngisho noma uzoba nemcimbi kini noma kuthi uzoba nento encane yomndeni kini iwenze uyayicheck ukuthi kuzobe kunjani hala umuntu sihlukumezile bafowethu ngiyasibona mina Nkosi yamba ngihlukumezeke kancane ngoba ngibo early bird ngatheke ticket ngo495 rand Nkosi yami ngiyasibona uyamcabanga ufirst 2 no first 3 no first 4 imali zabantu idliwe lapha hawu nakhona ama security lapha axoxiswe kwezinja ngathi thina sinethi simvula futhi kanambani la futhi ake thina siyashaya thina hey fuck off hambani la uFatima noma uFitama hey fuck off hambani la isecurity company lapha isixoxe kanjalo yebo bafethu sahlukumezeka lapha yo siyachaza sithi hayi phela besazi ukuthi event izophela ngo12 o driver bethu abazosilanda ima besuka emakhaya abanye bayasebenza ima bezozala manje habo sinike noma i-hour Nkosi yami kwathiwa fuck off awusanda kwenzani khona umuntu abamshayileke ke shawo ma security bamshayela ukuthi akagoduki ngani bamshaya ngo10 ngiyacabanga event besazi izophela ngo12 Kelvin Momo mngani wami mfethu ayingeke ayingeke mfethu ayingeke sahamba thina kwathi uKelvin Momo uzoba kaNdix eMlazi kaNdix Pros eMlazi kwathi uzoperform ngo10 safika sahamba engaperformanga sabona ku Facebook ukuthi ufike ngo1 hawu umuntu omesiphethe ngo10 afike ngo1 hayi impakamo bafethu engathi kunensukumo kakhulu hayi ikho le yanto bafethu amsori kodwa nje mina emhlabeni akekho umuntu engimlalela njengoKelvin Momo mina liphela usuku uMomo ngamlalelanga yazi ngiyabe ngidiniwe lapha kule event kodwa endleleni bengidlala uKelvin Momo emotweni ebade ngihamba ngabe bengidlala yena aba ngithi no yena ngadlala yena hayi ngeke bafethu ngeke ngiyayiqala into kanjeya into eyenzeke kuMomo hayibo ngeke leya isign yokuthi mhla uNkulunkulu kukhala icilongo wena unemali awunayo imali sonke siyafana lapho ifika yanetha kudlala ushasha sathi hayi ngeke sadansa sikhona seyinqothova sinawo uyiwanapha silinda uMomo la sengoMomo la hayi athimvula abafazi ngeke yasimvula I never sabathe sithi siyaqina hayi lapho sibaleka siya kwi-VVIP mesifika kwi-VVIP gcola amadonjulo phansi kwacima ugesi yo yabo mhla uNkulunkulu esijezisa noma unganemali noma unganganayo imali sonke siyafana and sesingaba unfair sithi sicela besirefund yey lento leyenzeka izolo nayo kade bengeke beyicontrol nature nje ibikhuluma nje asazi ukuthi bithini noma bazalwane kumele sishintshe indlela zethu uthi ngehlisa kancane hayibo kodwa uMomo siyamthanda ke yena siyamthanda and nje siret for round 2 but nje yo shame siyami ibhlungu kodwa ke akusenathi akekho umuntu ade ngayicontrola le yanto la umuntu ade lapha uunderstand kangcono unomuntu kade engekho sebengakhuluma ke because bayohlezi bekhuluma but umuntu ade lapha ubonile ukuthi ayikho into ade bayengayenza ayikho. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. People are reacting to a failed event.
Kelvin Momo lapha eThekwini. Yo, ngemva kokuthi kunemvula lematima kabi guys, yamosha iphepho lamathende, bantu babaleka. It was a heavy rain elene moya sibonile kubusanto santo lapha enkundleni yokuxhumana, bantu babaleka guys, bathi akaphefomanga ngisho nokuphefoma uKelvin. Leso sikhathi bathenga amathikithi bafuna kubona yena. Oh, but because of le mvula bekangeke nje asakhona kuperforma. So abantu abaningi they're just reacting to leyo andzaba leyo or leyo nto leyo ilendeke lapha eThekwini ukuthi guys bekushiwo ukuthi 70% mathuba emvula nina nathi hayi. So fele empini naya khona, and it ended in tears. Nkosi yami, and people are saying ukuthi yo need bafuna kumbona performer, bayibonile imvula ukuthi vele itona, but bona they wanted to see uKelvin Momo performer. Bakhiphile statement again English lesisibonako, and they're saying ukuthi further updates regarding the event will be communicated. So I don't know ukuthi hlampe bayakutophinze bekhona le events hlampe abantu bebathenga amathikithi bathi bangene mahala. I don't know, cause already people bebathengile amathikithi kombona and abasambona because of imvula, and phela there is no way ngathiwa bathenge futhi again babantu bebawathengile amathikithi. But anyway, asazi as long bantu ba right baphephile, or people are just saying nje ukuthi we sicishe sashona. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.